mukamudofu asoloka nize mukamudofu bana mbala muisa ino ininze nani mukamudofu wakati mone yafumbira omudofu bali ebisara byake so yabatajja how do you introduce yourself chori gezako koba njeri emyaka gyotuukako ng'emmotoka niwe breaking amukyala ayikuvuga motoka ya breaking up obanga ava kukowa boda amwingire mu accidental kakako ati banange ninze mukyala very good Simonmuyanga Lutaaya n'abantu abakwenda okuleeta amaanyi okumutaako bakagoba niwe mukayamba bamuyamba nga bayamba muka mu kifo ekyomunigiriza sebona ninze opita tabingwa pita kiramago ekiramago tukitegeire omukaliwo yani omulimo gwo mulimo ki emyaka ana address yeriga tukudefininga tutya otegeire myaka ana 40 so nenzo omuvuka ali kuvuga piki yo iwali kuingira enanda n'enkasi yo ali kuzimba ng'oli kuzimba akaledio likawulirira awo olina emyaka emeka kweni basic minimum emyaka ku bintu ebina emyaka ana oba tokalowooza kwegaddanga olwambeera yabwire kiri important okwenda kyebuzabuza tukikobera abantu oguvuka guba gwaddema n'okujja okola mbwembewo eri kwino okitegeire guli awo kulowooza nti era emyaka ana oba tokalambala n'abakazi kusoma ensole kuno omugisu eboneka omuganda bwaba awo oba wabitawo era tukusoni wakanti bona waba bonna oba omunangolo neyasinga kusamusa ayo omunangolo yotomufune muganda nasigairewo emyaka ameka myaka ana at 40 era bana ife kyabava wakati life starts at 40 nti obulamu bwene okubunumirwa katawa kanumira okatule very good nakasoma obududuzi bungi ino emyaka ana wotandika okunumirwa obulamu kuba tukirowooza nti buli kimu omaze okigezesa buli kyonwerera ku esaawa eyo n'ekyoliga nti Brandon kintu yakanoonya from 2011 wano oba awangule abe mupi because aweza ameka ana so emyaka ana gitwale nga kikulu era bw'oba ogikozeemu ensobi olina allowance y'emyaka egindi egi bw'owezaana n'etaano wange bw'owezaana n'etaano ng'ebintu oli kubona bye tuli kwogera ku wano byona bikaali kutuukaku kabiri toyira mu kukooga ino tiweekooya ino koba oti ebyo byagayine kankole biki ebindi ku myaka 45 kozawo kuwaire mwana gwo freemia nti yamala P7 oba senior 4 oba senior 6 social oba ibegebe social political economic olina okuba religious even religious economy erina okuba well defined nemba genuma obulungi oloddewo eba okumbasa ngakikaligerana ayo oli kuingira 5 agandi malibu agandi nkanyenyi agandi nvu otoli twetakumbaga you are wasting our time tutuse kasako kuba nti omugole ingira ekidaala otomugonguva kumpasuka mundele kuku era omugole bwe buwaleero encho tosituka amabindi banange twayemereire ino ebageba yakwemerera musibuli kyagira kikuniiza nti mutukinire muku oli ku busungu emyaka ameka ana so muganda wange omusomese yakabuyingira munange yakafuluma university ali kutandika obusubuzi ng'otandika butandike emyaka 40 kitwale nti kikulu gatakuleka gatakubitaku gatakwagaana atogere wayogera ku basomye ku myaka 4 wotuukizaana okuwa omuntu okwemploying alina okuba ntakwamba nga itize tuwe traffic mutoka nkale isigalawo okole alina okuba nga ikakasa kyokola nti Muyanga womuta ku muzindaalo toli kugezesa era nze ekivumo kyewankasoboire okukola promotion ni esita mirembe okundeta nigeme
banga ati tuli kwenda otandika okolanga program ku lw'ebbalaza ida ku interview what an insult mbu mukole mukwano tubo musoke mukole mu interview how me at this age I am 47 7 years above 40. You said something that I told Esther at one point oba nani nakuba nti nze tuikirizagani bino byoli kunkoba olese twatyama wansi wandoga nkobera ebigambo twali tukuserena wankuba ebigambo bino dantu antu baidi operation the fed twali kuserena ni wankoba oti eriye ibang Myaaka gyotuka ng'omuntu akuta mu mbeera yagezaako yana kobesa program je muntamu timuntayo mugezesaako you either do an analysis mwekirizaganya nti nsobola nze butyampa omulimu oba mandeka yenda akidi ati ekyo Muyanga akisobola Muyanga akisobola